Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pida ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong. Yaki tu kates kaba sa laingut, namar kitu katutal kibalong infected kilong kat wengut, kat angut bat iwe belaklan. Tikini kilaingut ru kabang suntunat ban pentip sepi kalong bak result, lane ka report kabang ilayo, menne kalong arngut ilayo, kilong negatif. But iway ngidang up ya ka report shibit la nila siya na step pengin sayo. Te kiniru kalong negative te menta ngila simbiang ya ka sample ba ngila pa biang pada siya ka jakaban test biang nakamta kasin ka baar. Namar bakum mga OEP kini ke bayo ya uni kunyang jingpang ban penting na bakila siya laklain. Hadin kat sausngi bakila syong la kajong bakila le ya karantin kamu don kamban test arsen mdei tang sisin nakadaw yakine ki arngut simbek bikine laingut kalong adin ba layo lut ik result saya ta iweru kamu sai sisin ngidai ban yo biang ya ka test bat nang tan la de pa test ngin saab ya kataka ka report ga bingin sayo bat hadin nang tang ila ban declare ya kiru ba kilasat kilaklan bat ba utu kenyang jingpang don syu ha ka dekot met ke jongki te kum ba kalong menta ka pau ba siphongut ka bamut kalalong lak nulat kina ba uneu kenyang jingpang don syu ha ka met ke jongki te kata ka bang suka ban pensyai ha kamat jongpi ka ngapor bat daka banga kerpat ru ikipaj ba no snong bak kum banga ong epi ngim dei ban shepting ngim dei ban don kanu jingrit mesin rei ka bakong san e ingi kalong tang bangin nang ban sumare ladi kum bangi juptha nakapor sakapor daka department nakaliang joka health department ba ki dei ban mintin ya katu ka jingya yen jingai ke jing song jingai lane ke jingya ai khublekti ke jing ekdup kam dei ban don namar ba hakar India jungi hadu mentau neu kenyang jingpang udang long kenrei bat udang yaj na kapos kapon ngi na ka sarkaru wat la ngi yo ya ka report ka ba menta kalong ba kilong negatif ngin nempat thia ngin nempat dem ngin trace tomba nang ne sekmat ka mekala jungi kan long be free from COVID-19 kamut ka state ka ban long free na une u kenyang jingpang